ассалому алайкум дӯстон азиз, подписчикои канали мо ҳама каса хубен, тинҷан зинда бошен. Навора бо диққат тамошо кунед, хонаҳоро қабул кардем, рекламатон мекунем. Аз ҷумла аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ҳисор, ноҳияи Файзобод, ноҳияи Рӯдакӣ, хоб аз ноҳияи Ҷайҳун, аз ноҳияи Данғара ва дигар ҷойҳои Торкистон то охир тамошо кунед. беҳтарин хонаҳои арзон навор кардем, фақат арзоноша бачаҳо азиз. باور دارم یکان خونه ارزان می‌آید انشالله. برای رکلام حتما مراجعه کنید. زمین، ماشین، خانه، کوارتیره چیزی باشه ما رکلامش میکنیم، فروش میگذاریم. فقط بچه‌ها عزیز لایک ها را بزنید، در کانال ما پادپیس کنید. باور دارم خانه‌های بهترین برایشون معقولتون میشه. لبوی مارکه خانه هست، لایک بزن، پادپیس کنید. میگذاریم با یکم خانه فروشی دوستان عزیز. خانه فروشی هستی که در ناحیه جایحون جماعت شهرک دوستی دهه آزادی 132,000 سوم نرخش با سودا داره. 25 سوتیق زمین مساحت، 2 در خانه، آب و سویت داره. برای تماس واتساپ 742. یک تا کلیدار داره. خانه 11 به 7، آشخانه و علوخانه 13 به 4، оғилхона дарозиш 10 ба 4 сведоб ҳаст. мактаб дорад 500 метр дурида, беморхона дорад 400 метр дурида. хулас ӯ қанест бача азиз, ӯ қанест. хона барои зиндагӣ кардан тайёраи касе ки мехарад муроҷиат кунед бачаҳо. документош ҳаст, қарор дорад, сертификат дорад, муомила мешавад. марама занг зада маслиҳат кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки дар ноҳияи Рӯдакӣ мактаби 4 пешашда қарор дорад. 99,000 сум нархш. 4 комната, 6 сотиқ замин масоҳат дорад. барои тамос ватсап 918 занг мезанед, чахчақ мекунед. хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, кирпичный завод аму тарафо, ай мактаби 4 боло. дар баландӣ қарор дорад. дару тиреза часпондагӣ, 4 хона, калидор, ҳаммом, маълумоти пурраша занг мезанед, мегиред. просто як сурат хати хонара қабул кардем. дӯстон занг зад чахчақ кунед, бигиред, мақбул бошад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, дар ҳамин маҳаллаи Уртабуз ки ин маҳаллаам ба филми ки беҳад калонай, бисёр рӯй мекунанд. 125,000 сомон нархш. муомила мешавад. бо хай хонара дидестем бачаҳо, ҳақ ҳамсоя зиндагӣ дорад. ин нарх камай шербачаҳо азиз, ин нарх беҳад камай. замин дар шаҳри Ҳисор, ноҳияи Олтабуз, маҳаллаи Уртабуз баъдан 3 сотиқ, 3 дар хона бо подвалаш 13.50 ба 5 подвал. ҳоҷатхона ҳастаи об свет дора. гирдаш фундаменти забор рехтагӣ тайёр бо. ҳамин касоне ки хонахар ҳастен, фикр мекунем ҳамин хонара бигирен, успеҳ кунен, бурд мекунен. худохоҳ бачаҳо. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Аловак, 140,000 сум. касоне ки лайкҳоро намонден, ҳатман лайк занен. 4 та 5 та комментария беҳтарин кунед бачаҳо азиз. хоҳишаи ҳаматон. канали навай медонам, ҳамин навори мара 400-500 одам зиёд намебинад, чунки канал навай, вале топ да бурмагӣ нест. хоҳишаи ҳаматон, касоне ки мебина, мешнава гулоса, фақат падилиса подписат бачаҳо азиз. лайк фақат дошӣ. нашоти хона дар райони Файзобод, 4 хона, баня, подвал 500 хоб дорад. аз райони ҳамин чӣ мега Файзобод 500 метр дур. синемло хати хонаро вардошта. хай дестен кадом ҳолатай. хулас занг задан маслиҳат кард, бигирен шаҳр. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки беҳад хонаи зур дар ноҳияи 5. инами хона ин агароти калон мардум зиндагӣ дорад. 145,000 сомонӣ. ака нақшам боли мени муқаббадам нест. 2 комната, 10 сотиқ замин масоҳат бо ҳама шароити зист. барои маълумоти пурра занг бизанен. янами рақамҳои
559 زنگ زدن مسیح که بگیریم مخلوشم و در تگ کمیتر نایسین همی خونه ها ارزانن قیمتن و از کجا شما دا تو چند سومه خونه در کرای ما در نواری بعد پیشنهاد میکنیم بچه ها تیراتور وسه کلوب فرخوری طرف میرین نوار میکنیم در کانال خونه تیجه سعودو تیوی یوتیوب کانال اصلی ما سعودو تیوی همجا رکلامش میکنیم بچه ها. خونه فروشی ششم خانه فروشی است که 3 کمناته 3 سوتیق زمین مساحت دارد در شهر دوشنبه قرار دارد در ناحیه سینا. انا که بگی خانه را شیر بچه 3 سوتیقه 3 کمناته خیلی کمتر در بلندی بوده است. اولی فروشی شهر دوشنبه اسپیچک محله زفر مسافه خانه از بازار زرافشان 1 کیلومتر 56 متر 1 کیلومتر بخشش بچه مساحت خانه خودش 56 متری کوادراتی است. خلاص که دیوارها از پشتی از خشت پخته میگه آب و برق دارد هست. راه از حولی اسفالت کردگی خلاص تیار برای زندگی کردن. کسانی که میخره زنگ زنه مسئله میکنه رقم های 918 معامله میکنه میگن. میگذاریم به هفتم خانه فروشی دوستان عزیز. خانه فروشی نزدی حولیگی است در ناحیه رودکی کوچه وحدت. اینمی خانه زور 500,000 سوم نرخ 3 کمناته مساحت 6 سوتیق کیرپیچ نی با کیرپیچی پخته و داشتن 3 در خانه 1 کلیدور 1 آشخانه 1 حجتخانه 1 بنیه خوب تنورخانه و دیگر خلاص هست. درخت هم کلانن درخت های سویابون 6 سوتیق زمین آب سوید 24 ساعت میگه با تمام شرایط های زندگی مهیا شدگی ریمونت های خونه هم بد نیست. خلاص که 500 تا میگم با کمتر معامله میکنیم. کسانی که خریدار انیقش همون نفر رو زنگ بزنه کم کم چخ هم میشه دوستان عزیز. فقط که کنکریت نی خریدار رو خیلی معلوماتش خونده استم خونه دیده سین کدام ولده خریدار رو زنگ زده پس بچک. میگذاریم به هشتم خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدیک حولگی در ناحیه دنغره محله کیانوش نرخش 400,000 سومانی 2 اتاژه 6 کمناته 6 سوتیق زمین مساحت اوشیونه 1 تیورای اوشیونه 2 نیم تیور میگه اگر او دارد با سودا میشود. خلاص معامله داره بچه عزیز. زنگ بزنید رقم های 5 تا 7 با کمتر سودا داشته است. معامله خوب کنه خدا خواهد. اگر نگفتن علیش میشه نمیشه پروسته خونه 2 اتاژه 6 سوتیق 6 کمناته معامله خوب خلاص داره. میگذاریم به نهم خانه فروشی. خانه فروشی است در ناحیه دنغره کوچه تقویو 3 در خانه. این همی خانه میبینید سودا میشه و ناحیه دنغره. بچه کوی دنغره هم جاین لایک رو زنید نویسین در کامنتر که ما هم جا هستیم تماشا داریم. در ناحیه دنغره کوچه تقویو جایگی میباشد. خانه با تمامی روزغورش فروخته میشود میگه وزیرش 350,000 با سودا میشه. خانه ابوی زندگی کاندیشنر تلویزیونی کلان های دیوان اما چه قطعی سودا میشود. معامله کنین معقول باشه بگیرین. در همون تگ کامنتر نویسین از کجا تو چند سوم خانه در کاره. ما خدا خواهد نواری باید را از روی کامنتر شما حرکت میکنیم که پیشنهاد شما بکنیم. فقط بچه‌ها دستگیری کنین لایک زنین پاتیسات کنین روی کنیم بچه‌ها دا کانال نوای پلاس دستگیری شما موتیواسیون میته ان شاء الله ما بهترین نوار میکنیم. فقط و زمین خونه ماشین کوارتیر باشه اگر نامه برای رکلام کردن واتساپ ایمو روی کنین بخواد رکلامش میکنین در کانال خودمان خانه تیجه سعودو تیوی رکلامش میکنین فروش میگذاریم. البته که در تیک تاک اینستاگرام و دیگر سایت ها خلاص فونی پهنش میکنیم حرکت کرده سودا کرده بودیم. نوار کی توخیر شد تماشا که باشه 1 تا 5 پیروسه بزنه باقی در امان خدا خیر بچه کو خدا احتیاط کنید.